awak ala balimo. Oh, lah cukup awak boleh mula lelaki. Manga awak di tepi sawah ko. Dek mak oyak, mama ci saluang. Iyalah, salung kau padiah kau bot. Iya, ambo badendang. Le pandai buat rendang kau. Santiang lainnya. Santiang padiah kau. Kini karapai ajo mani jojo lesu tukang danga saya. Tukang danga saya. Jadi ambo salung kau kau. Ambo salung ya. Iyo malang nasib ajo lasua. Jelas sudah kenai. Urang mabini batambu inyo tasungku. Kini ajo lasua ala tasunsu. Ada tu dapat. Tadi kan jelas suah. Nah lain. Si kerapai kau lah. Kerapai cuba ke buat dendangan balot sini. Ambil seluar le. Ambo ambil lah kau. Ayolah, Iyo ma nan kadua nasib karapai. Ambola kan lain. Urang babini karapai bacarai. Asempai. Dek gara-gara makan tapai. Makan lah. Kini karapai bantu simpan. Dapat di baca. Padi untuk simpai. Oh, nyu nak dilebot. Ada serang lain. Macam mana bagus? Macam mana? Ya. Ambil seluar dia. Ambil dia. Iya. Nan katiga ko ajo mani. Inyo datang dari Pangkalan Kerinci. Ajo mani suko cukia cigigi. Tanggai je mani kau tu mah. Bantuilah ajo mani babaun Jawi. Jawi bang. Jawi mana? Pandiam. Jawi bang siapa yang moga? Indah, mau kasih ambo babaun Jawi. Babaun Jawi. Dek jarang mandi. Ini lu mandi. Iya. Itu ya padi. Nah padi namanya. Padi. Iya, padi. Kini moyak lalai. Moyak harus kanai. Harus kanai. Minta mau bisa lu tu moyak nak kanai dah. Oh, ilah. Tangan lah, tiga ya. Ilah. Kau bomben kau. Iya. Kini nan terakhir tentang kejadian moyak tu. Inyo taku raja dia te pentas. Dah tungkuk pasal. Karena maoya mama ota. Oi, bahasa lu tu. Tak sekali malas luar dari tu. Yo, ang dia muka rasio suko. Awak bang kawan tu malu deh nyo. Iya, tapi awak bagurau-gurau. Bagurau. Ajo mandi. Apa sih tu je mandi kau? Apa kau jatuh je mandi? Apa dia mana ni saluan ya? Tu. Ayo, malah long wau ni jo. Kita mau kau. Iya. Tu tunggu kau basah ni cuma boh. Panjang wah. Alam sawah. Iya. Pinggang ambo sakit bot moya. Itu loh. Lah. Bubar lai. Ay, mande.